Allin p'unchay ñañaykuna turaykuna qankunapaq munay p'unchay kunan kachun. Kunan kashanchis ch'askachay p'unchay chunka tawayuq yupay kay qoya raymi killapi kashanchis iskay waranqa chunka suqtayuq watapi llaqtamasikuna. Ña qankunawanña rimayninchis qhiswa simipi willakuykuna kay qhawana wayra wasimanta pacha TV Surpa sunquchanmanta wich'irikamushan llipin tiqsimunchisman kay programanchis. Sinchi kusisqapuni kunan tutamantan kashayku qanunchaymantan pachan ña riki internet nisqapi kay programanchis qhawarikamushan ña riki churasqaña napi videos riki nakashan riki YouTube anchaypi kashan. Anchaypi sutinmi kashan riki noticias en quechua, ¿no? Noticias en quechua, chaychawan haykuyaqchis chaypi churasqa kashan sapa p'unchay chay programanchista churamusun y chaywantaqmi riki tiqsimuyuntinpi kay programanchis rikukunqa. Chaymanta nuqayku ancha kusisqa kayku qankunaq kallpachaynikichiswanmi chaypi kashayku y pikunan kaykunapaq riki yanapamashanku paykunatapis añay kay programanchismanta pacha aparichikuni. Chayta nispa kunanqa sutiykuta churayamusaqku Switcher nisqapi turachanchis Alex Puro Walpayunka pay llank'aymushan hinallataq nuqatataq qhawarikamashankita sapatutamantan sutimi Luz Marina Casafranca Castillo. Kuskamanta munayta makimanta hap'irinakuspa kunan tutamantan mast'arimusaqku willakuykunata qhiswa siminchispi. Chayta nispa kunanqa llaqtamasiykuna haykusun willakuyman, kunanqa haykusun willakuykunaman. Riki qaninpa semanapin riki kay Qusqu Gobierno Regional nakunata riki ambulancia nisqakunata tawa llaqtakunaman quyun chaypi riki llaqtamasinkunaq saludninta ima qhawarinanpaq ima sasachakuykunachu kan apanapaq anchaypaqmi riki chay ambulanciakuna llaqtakunaman riki qani semana Gobierno Regional chayta quyun. Chaymantan kunan willaywasun Wiraqucha Barayuq ahay Paruru, mana Paruruchu, Paucartambo, Wamanimanta, Wiraqucha Juan Vargas Caguana, Paita Oyarizun. Kunan laduykupi kasyan kisuma munay ambulancia, mosqa ambulanciayku chayaramun kunan punchawtaq gobernador regional, ingeniero Edwin Licona, noqaykuman entregata ruapuanku. Entonces kunan kayku arikipi tawa ambulancia kuna uno hoj karan provincia Paucartambupa, hoj kasyan para el distrito de Libitaca, distrito de Checa, asimismo para el distrito de Camante 15.000. Tawa ambulancia kuna ki primera etapa papi entregaypanku no haykutaq nisu kusisqa kasayku. Chaynata riki willaywanchis Barayuq ahay Wamani kashan riki Paucartamo Wamanimanta Wiraqucha Juan Vargas Caguana paymi riki kusisqa nisqanhina riki kusisqan kunan kashayku kay ambulancia nisqatan riki apasaqku llaqtaykuman paymi willaywaranku kay ambulanciaqa kikin Paucartampaqmi kanqa chaymantataqmi riki lluy ladoman riki ch'iqirinqa servicio ninmanmi riki chaynatataqmi riki ahay Paucartampuqa hatunmi kashan q'usñipataman rina maykunamanraq riki rinan kashan Paucartambo kikin Paucartampomanta lluy llaqtakunaman riki imachu sasachakuykuna kan anchayman riki kay ambulanciakunaqa chay serviciopaq riki haykuna chaynallatataqmi riki huk llaqtakunapaqpis kay ambulanciakuna riki ña chay ambulanciakunata apakapunkuña nuqanchis nisuman qaninpa riki lluy asriki phiñakusqa nuqanchis piscamuranchis ahay Qullqimarkapi riki karan huk accidente chaymantataqmi riki paykuna riki camionkunapi riki apamusqaku k'irisqakunata kay Qusquman kay Hampina Wasi Hospital Regional hinallataq qhalirunan chayman riki y nuqanchis nisuman riki manachu aypallankumanpis karan kay ambulanciakunawan kay camionpichu
papa costal hina, papa sakuchu karanku, lisa sakuchu iman karanku, chaymi kay runamasinchikkunata apamuranku, chaynata riki qaninpa rimuranchis, kunanqa chayllapis kanña llaqtanchiskunapaq. Allinmi chayqa y ojalá aswan ambulancia karukunapaq, maypin riki karukuna llaqtakuna kashan, anchaykunamanpis riki chayanman kay ambulancia nisqa. Bueno, kay willakuymanta kunanqa llaqtamasiykuna willakuyman haykusun. Kananchaymi riki hatun huñunakuypi q'uchruki hinaraqmi riki kan kay Qusqunchikpi kay centro de convenciones kay municipalidad riki Qusqunchikpi chay uhupi chaypin hatun kankari huñunakuy kan chaypin riki askha autoridadkuna barayuqkuna hinallataq llaqtapis chaypi huñukusqa pikuna riki umalishanku kay k'ikllupichu ichanapichu ayllunpichu kay Qusqunchikmanta chay paykunapas risqaku chaypi riki qhawarichikamun kay proyectos estratégicos nisqa imallank'aykunan imakunatan qhawarishanku riki ruwakunanpaq kay Qusqunchikpi kay iskay waranqa iskay chunka pisqayuq kama chay imaynatas riki imaynas kanman Qusqunchik chay iskay waranqa iskay chunka pisqayuq watapi imaynan kanman al 2025 castellanopi rimamuspa y chaypitaqmi riki qhawarichikunku kay plan Cusco sutichasqa kasqa chaymantan kunan kay willakuyta apamuyku y chaymantataqcha pisi-pisimanta riki ñuqanchis rimarimusun qhawarikamunchis. Los barrios de la ciudad actuales y futuros van a estar conectados con esta metodología con el centro. Pero con todo esto, amigos, seguimos sin solucionar el problema. Tenemos las estrategias para el centro histórico. Tenemos las estrategias de cómo se debe plantear el transporte del futuro. Hace unos segundos el señor alcalde. Es necesario recuperar las funciones de centro que son de impacto, es decir, aquello que molesta, aquello que duele en nuestro centro histórico, aquello que genera muchísimo tráfico y muchísimas actividades y necesitamos generar un centro que sacarla fuera de la ciudad para que no generen problemas, pero tenemos una infraestructura que nos ofrece muchas cualidades a cambio de un solo inconveniente. El inconveniente es que está en desuso y está en abandono. Tan en desuso y en abandono que las fotos las hemos tenido que hacer con un dron social. ¿Qué pasaría si en Guancha generamos una gran plaza pública? Pues pasan muchas cosas. Pasa que nos queda un borde enorme para colocar todas las actividades institucionales que hoy nos hacen daño en el centro, para sacar todos los equipamientos que hoy generan un tráfico en el centro inaceptable. ¿Qué más pasaría? Pasaría que tenemos metros de sobra para además dar espacio a todas las inversiones privadas que quieren activar y que quieren reactivar la economía de Cusco. De nosotros hay que empezarlos mañana. Pero estos 5 proyectos, amigos, van a determinar la estructura del centro de la ciudad, la localización de los futuros centros económicos y de actividad de la ciudad, las nuevas puertas de la ciudad. No podemos seguir entrando solo por el sur o por el norte. Cusco tiene que tener puertas definidas, diseñadas, dibujadas y que den la oportunidad a la inversión privada, que se sepa dónde se invierte sin generar luego problemas a la administración pública, para los que contamos ya con muchos socios. Y no nos puede faltar en esta historia